rithiete na mbere na kugumirwo ni wagi wa mai na makiria kumanagia na kuona ati mbura nene kana gutire mbura nene ikoragwo ikionekana mwena ucio. Riu maya mokite thutha wa gukorwo magituma thabari ndaihu na makiria ng'ongo na ng'ongo guthi githima-ini kimwe na kiria mathiaga gutaha mai no thutha ucio githima giki riu nikionekanite kuhwa igeria riao gukinyira nginyanagia atongoria amwe no niringite iga riu magithi na mbere na guikia ritana kuri ruhonge nyagia wa mai kumanagia na kaunti-ini ya Wasco rukorwo rugitikira kumenjera na ari ndobori ciganona niguo makorwo magiteithika. Maya mokite riri atumia makoragwo makioha thabari ndaya guthii gukorwo magietha mai ma kuhuthira ona nginyanagia ma kunywa. Itura riria Kambiti gicigo kia Maragwa ni kimwe kia ireta gicaga mbura ya kwigana. Ni kundu gutakoragwo na mai matheru ma kunywa vindi ya mbura nini. Ekari matavaga mai githimari kimwe kiria kiomaga muthenya. Majina ni Benson Maina ama Baba Goge, na mimi ni mkaaji wa hapa Kambiti, na nikiongea upande wa maji hapa tuko na shida ya maji juu hata kama kuna maji lakini sio maji ya kutosha. Jeno Anjiro mwikari waku aratariria uria bangite raini kuma thaa 4 cia utuku nginya kiroko. Akiwa kwaga mai ni kurarigia maruta mawira mao na githima gikorasa muno ikaringiriria athie ona thengia wa miaka yake. Jenjeri Kimani na kwa tuna hapa Kambiti na tunakaa hapa na tabu ya maji. Sasa maji kama ni asubuhi unaamka mapema unaenda pahali kama kutoka hapa kwenda na hapa kunaitwa Gaseve hivi. Tunaenda na ile maji tunaenda tutakuta maji kidogo tu. Mtu ule tunaenda kushta umesha maliza maji. Martha Njeri arataria uria eritu anini aragia na thina wa murukuthu kumana na gutava mai na thina ucio ndungithira muturire wa wonthe. Jina naitwa Martha Njeri, mimi ni mkaaji wa Kambiti. Tunaumia by the hadi kwa mgongo, unaona unaumia, unagojeka hivi, unakaa unagojeka kama shushu, kama kuna shushu hizi endea maji kama hako sasa, na msichana hapo hivyo anateseka hata yeye. Mwendi wa thoko ya Kambiti uretagwa Grace Muthoni ni avutitwe ni uria cioro cia mwingi. Thoko riyo iravingorwo mithenya iri kwi wiki tondu wa mai kwaga. Jina yangu naitwa Grace Muthoni ama Mama Gururia. Shida yetu hapa ni maji. Nanunuanga mitungi 300. Na hii choo tungeuliza iwe ikifunguriwa kila siku. Vuva wa kiriro giki ngavana wa Murang'a Dagitari Irungu Kang'ata ni mwathu Murang'a Water and Sanitation Company Wasco makinya mautungata mao itura riria Kambiti na Maragwa niguo magikivonia kia wagi wa mai. Ngeomba kama kuna usaidizi, nafikiri mambo ya maji sana iko katika county government, wagetufikiria ili Kambiti iwe na maji ya kutosha. Ekari ya kisigo kiu kia Maragwa marauga mage mai matheru ma kunywa miturira yao ni gucenjia na njira nene na ni magukenerera muno kugetha indo ta ndengu na mboco na maembe. Ti mai tuhota guteithika namo ni tondu ndui kindu ona gitunguru ngihota kuhanda mai maya kana ki ona kana mboga ndungihanda tondu mai gutiri ni tondu turia turoneka haha no twakuruga na kunyua. No nie hawa ni ihoya ingihoya tuheo mai ma kurima ona mai ma kunyua nigetha tuhote kuhanda gatunguru, kuhanda tuboga, riu ningi ona kuhanda onoko no mbembe onoko ni mbembe kamutaro kamwe ukuhota kuhe mai ni tondu wa ng'aragu ya tukoragwo nayo. Ngirivotera Muthingi TV mbitagwa Mwende wa mbere. Haya, riboti yo ya mwanya ni gututwara kaida-ini gaitu ka mbere ga